Айтар кететін жай, өз көріп отырсыздар, міне алдарыңызда осы бүгінгі туындының желісінің авторы Бердібек Соқпақбаевтың киносы деп сіздерге кітап көрмесі қойылып тұр. Біткеннен кейін осы кітап көрмесімен танысуға болады. Және де Selamet bularız. Sen ne buldun? Geçti. Ne zahir. Herkesin almayı. Şantaj. Vay kanıma parlaydı. Ой, Виктором уже сладко. Сırasına ne var mı şaraşım? Ay çiçeği var şaraşım değil mi? Şans. Yedim şansım. Koşta yedirsin kaldı koşa kayda. Sonra kayda mı koşa? Düzbeş, söyle. Bir karmaydı, bir kulağına şirket. Bizi şirket жүрген koşa. Koşanın uzaklık. Vay kanıma ayağını kalmaz. Tertipsiz koca bergen Kadir Türk Aslan kuyusu olsa, jeri kiyengip